nushaka kumwita umunyaburukinabe military officer wabonye izuba ku itariki 14 z'ukwa gatatu 1988. Avukira aho bita Bandukuyu. Ku myaka 37 yonyine irahagije ngo abe perezida wa Burkina Faso. Uwo nta wundi ni Ibrahim Traoré. Uwo ni umunyapolitiki wayoboye igihugu cya Burkina Faso kuva ku itariki 7 z'ukwa 10 mu 2022. Aribwo Traoré yagiye ku butegetsi bw'inzubacyuye ubwo yari amaze gutera kudeta bita Damiba. Uyu nawe wagiye ku butegetsi ku itariki 31 z'ukwa mbere muri uyu mwaka n'ubundi 2022. Uyu nguyu Traoré niwe ngira ngo tuvugeho muri kano kanya. Nkuko mubizi dukomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, gusa kuri uyu munsi munyemerere dufate kano kanya tugaruke ku mugabo uri guharanira impinduramatwara hano muri Burkina Faso. Munyemerere tugaruke kuri uyu munyamakuru wa Le Monde TV, Sophie Douce, abajijwe kuri Ibrahim Traoré. Yavuze yuko uyu Ibrahim Traoré ari umwe mu baperezida bakeya bo muri Afurika wagereranya na Omar Gaddafi cyangwa Thomas Sankara. Nubundi uyu Thomas Sankara hoza ayoboye kino gihugu cya Burkina Faso, kuko abo bose ni abagabo bagiye bakomeza kugaragaza guharanira impinduramatwara ya Afurika yose muri rusange ndetse no kwishyira kwizana k'umunyafurika. Sabo gusa twavuga nka Kwame Nkrumah wari Prime Minister wa Ghana, Samora Machel wa Mozambique, Nelson Mandela wa Afurika y'Epfo na Dedan Kimadi. Uyu nguyu akaba ari umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo igihugu cya Kenya kibone ubwigenge, hamwe n'abandi benshi cyane tutabashije kuvuga muri uyu mwandiko wacu. Nyamara aba bose umugambi wabo n'umwe w'uko Afurika ishobora kubona ubwigenge burenze ubu ngubu tubona, ndetse no kwishyira kwizana kwa Afurika nk'abaturage ndetse n'ibihugu muri rusange. Abangaba bavuga yuko intego yabo ari uko Afurika ishobora kuba nk'umugabane umwe. Nyuma yuko ushobora kwibaza impamvu bano bantu bagize kino gitekerezo cyuko Afurika ishobora kuba nk'umugabane umwe kandi abaturage bari muri bino bihugu bose bavuga yuko baba barabonye ubwigenge. Abangaba bamaze gutahura yuko nubwo ibihugu byagiye bigaragarizwa yuko byabonye ubwigenge, nyamara nta kabuza ubukoroni busa nkaho bugihari. Munyemerere tugaruke gatoya ku nama yabaye mu 1984 ibereye mu Bubiligi aho bita Berlin. Iyi nama naho abazungu bafashe Afurika bayigabagabana nk'abagabana umugati, bayicamo uduce tugiye dutandukanye, nuko barayigabanya, buri wese afata agace agomba kujya gukoroniza. Nuko baza muri ibyo bihugu batangira gukuramo amabuye y'agaciro, gufata abaturage bakabajyana mu bihugu byabo bakabakoresha imirimo y'uburetwa nko guhinga ipamba n'ibindi, ntako bahemba uretse kubakubita ndetse no kubahererekanya. Nuko abagabo bamwe barahagurutse bagaragaza yuko Afurika ikeneye ubwigenge. Ibihugu bimwe na bimwe bitangira kurwana intambara yo kugira ngo birukane abakoroni bari mu bihugu byabo. Kukabi no kukeza nuko ibihugu byo muri Afurika bimwe ndetse byinshi cyane, kuko nitwatenye kuvuga ko ubu ngubu nta gihugu cyo muri Afurika kigikoronijwe mu buryo nk'ubwa mbere cyangwa se nk'ubwahozeho. Nuko abakoroni bamwe batangiye gusubira mu bihugu byabo, nyamara ntibyarangiriye aho ngaho, kuko bano bagabo bakomeje kubona yuko Afurika igikoronijwe, nubwo abaturage ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye babona yuko Afurika yabonye ubwigenge. Gusa bano bagabo bose ko babibona, abangaba dufata nk'intwari za Afurika ziharanira kwishyira ukizana kwa Afurika yose muri rusange. Gusa aba bagabo dufata nk'intwari za Afurika siko bo babibonaga kugeza ubu ngubu tumaze kubona ndetse nkaho uri kugera ikirenge mu cyabo, Ibrahim Traoré. Abagabo bavuga yuko nubwo bavuga yuko Afurika yabonye ubwigenge, nyamara atari ubwigenge bwuzuye, kuko n'ubundi abakoroni nubwo bakorezaga ibihugu bya Afurika twakomeje kugendera mu mategeko yabo bari barishyiriyeho. Ubwo mu 1984 inama yabereye Berlin yaciye umurongo muri Afurika yose bakoresheje bike gusa. Nuko umuvandimwe wari utuye ku musozi utandukanye n'uwa mugenzi wiwe, ukahita usanga batuye mu bihugu bitandukanye, bose bari abanyarwanda, kubwo gusa bike iciyemo hagati, umwe ngahindutse umunyarwanda undi ahindutse umurundi. Nuko bishyiriraho amategeko ndetse n'ibyangombwa bizajya bibemerera kugenderana kandi bari abavandimwe. Byageze nubwo umwe atangira kubona umuvandimwe wiwe nk'umwanzi ndetse
ushobora no kumugirira nabi, nyamara atari uko byahoze na mbere, bari basanzwe basangira akabisi n'agahiye. Gusa kubwo gukoronizwa n'ibihugu bigiye bitandukanye n'amategeko agiye atandukanye n'imyumvire igiye itandukanye, byatumye abari abavandimwe batangira kubonana nk'abanzi, batangira kurasana kandi barasangiraga. Nuko nyuma y'ubukoroni abantu bibwiye yuko babonye ubwigenge mu buryo busesuye, nyamara izi ntwari zacu siko zibibona, kuko bavuga yuko n'ubundi kugeza ubu ngubu tukigendera mu mategeko bari barishyiriyeho, yuko ubu ngubu kujya mu gihugu cy'umuvandimwe wawe bisaba ibyangombwa, ndetse ukaba wanahakanirwa kujyayo nyamara yari umuvandimwe wawe. Bakabona yuko iyi mipaka rwose idakwiriye muri Afurika habe na gatoya. Bavuga yuko Afurika yakabaye imeze nk'umugabane umwe, ibi ngibi by'imipaka bikavaho byo kugenderana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu magambo y'izi ntwari zakomeje gukoresha zigaragaza yuko Afurika ikiri mu bukoroni rwose nta kabuza. Zagaragaje yuko nubwo biriya bihugu by'Abongereza cyangwa se biriya bihugu by'Uburayi byakoronije Afurika, byatangaje yuko byarekuye Afurika bitagikolonije Afurika, nyamara ikiri mu bukoroni bukomeye cyane, kuko n'ubundi usanga baza gutwara amabuye y'agaciro na za peteroli biboneka hano muri Afurika bakabijyana iwabo, babigarura hano muri Afurika tukabigura ku mafaranga duhenze cyane, bakaza gutwara amapamba n'ibindi bigiye bitandukanye, bakajya gukora imyenda mu bikoresho bakuye hano muri Afurika, babigeze iwabo bakabitunganya, babigeze hano bakaduhenda ku rwego runini cyane. Ikindi bakomeje kugaragaza, bavuze yuko amategeko bakomeza guha abaperezida ba Afurika cyangwa se ibihugu bya Afurika, bagaragaje yuko biriya bihugu byo hanze bikomeza gufatira imyanzuro ndetse n'amategeko bashyiriraho ibihugu bya Afurika kubera inguzanyo cyangwa se inkunga baba baremereye ibihugu bya Afurika, nuko bigatuma bakomeza kubakoloniza muri ubwo buryo. Hakunze kugaragara kubugama kw'imyanzuro y'ibihugu bituye muri Afurika kubwo kubangamirwa n'ibihugu by'i Burayi, ndetse si rimwe ni kenshi cyane ibihugu bya hano muri Afurika bigerageza gufata imyanzuro bikabangamirwa n'ibihugu by'u Burayi kubera imyenda baba barayifitiye, ugasanga bari kubabwira yuko nibadakora kino kintu nabo badakora kino, bakabasaba ibintu bakabategeka yuko nibatabikora nabo bahagarika inkunga babagenera z'amafaranga runaka baba barabageneye nk'inkunga bazajya babatera nk'ibihugu byo muri Afurika. Ibi ngibi zino ntwari za Afurika zakomeje kugaragaza yuko nta kabuza binari ubukoroni, n'ibihugu bimwe byo muri Afurika byagaragaye yuko bigikoresha amategeko ahana abaturage babo ku byaha bakoze bigiye bitandukanye, bakabahanisha amategeko yashyizweho n'abari babakolonije. Ibi nabyo izi ntwari zivuga yuko ari ubukoroni, kuba bakigendera ku mahame ndetse n'amategeko yashyizweho n'abakoloni, nyamara nta keza bari babifurije. Abangaba bavuga yuko Afurika itarabona ubwigenge, aho umuturage azajya ajya mu gihugu ashatse cyose cyo muri Afurika ntabanje kubisabira uburenganzira, no kugira ubwisanzure ku mutungo kamere we biva mu gihugu cyiwe. Nyamara ibi si byo byatuzinduye, tuzabigarukaho ubutaha. Munyemerere kuri ubu ngubu twigarukire kuri Ibrahim Traoré, Umunyaburukinabe wavukiye muri Burkina Faso. Ibrahim Traoré, mumaze iminsi mubona inkuru zikomeza kugenda zimuvugaho zivuga kuri Burkina Faso, nyamara ni ibintu bidasanzwe kuko abandi baperezida bo ntibari kuvugwa cyane bo muri Afurika nka Ibrahim Traoré. Uyu rero Ibrahim Traoré akimara kugera ku butegetsi muri 2022 niwe wagaragaje yuko afite ishyaka ry'impinduramatwara kimwe n'aba bagabo tumaze kuvuga hano ruguru. Ibrahim Traoré akimara kugera ku butegetsi yakoze impinduka zikomeye cyane hano muri Burkina Faso, agaragaza yuko Burkina Faso igomba kuba icyitegererezo muri Afurika yose, kurya ibindi bihugu bigomba kuyireberaho. Akigera ku butegetsi yahise yirukana ingabo z'Abafaransa zari ziri muri kino gihugu cya Burkina Faso, azisaba yuko zajya gucungira umutekano wabo, avuga yuko nta keza n'ubundi k'ingabo z'Abafaransa zaba ziri muri Burkina Faso. Yakomeje avuga ko nta ntambara bari kurwana ndetse nta niyo biteguye bagumana imitekano yabo. Yavuze yuko mu mbwirwaruhame ziwe yakomeje agaragaza yuko bano bagabo baba bari mu bihugu byacu cyangwa se bari muri Afurika nta kindi kintu baba bakurikiye, si urundi rukundo ruhambaye, ahubwo usanga kenshi bikurikiye imitungo kamere yibitse muri Afurika.
nk'ikindi twavuga yaba yarakoze cyahise kigaragaza yuko atandukanye n'abandi baperezida benshi bo muri Afurika. Yahise yanga yuko abacamanza ba hano muri Burkina Faso uburyo bajyaga bajya guca imanza bambaye amakanzu yera cyangwa se y'imikara, ibi ngibi nabyo ngo ari ubukoroni. Agaragaza yuko ibi ngibi nta busobanuro bindi bifite uretse imigenzo ya gikoroni. Kandi Ibrahim Traoré yahise ahagarikwa gutwarwa kwa zahabu zicukurwa hano muri Burkina Faso zijyanwa mu bihugu byo hanze kuko zajyanwaga mu buryo budatunganyije. Ariko ubu ngubu yahise ashinga inganda hano muri Burkina Faso zitunganya zahabu kugira ngo buri zahabu yose izajya isohoka muri Burkina Faso izajya ibanza kuba yatunganyijwe neza mu buryo bwo kuyongerera agaciro. Ni byinshi twavuga kuri Ibrahim Traoré. Uyu nguyu utangiye gufatwa nk'imwe mu ntwari za Afurika kubwo gusa gutangira kugaragaza inzira yo guharanira kwishyura ukizana kwa Afurika. Ndetse Ibrahim Traoré yakomeje kugaragaza yuko Burkina Faso ari igihugu kidakeneye inkunga iva hariho hose, yuko ndetse na Afurika yose nta nkunga ikeneye iva hanze, ahubwo n'ubundi usanga ibyo bita yuko ari inkunga biba byavuye mu mutungo kamere bagashaka buhake baba barakuyemo hano muri Afurika. Uyu Ibrahim Traoré umaze gukora ibikorwa bitandukanye by'intashyikirwa hano muri Burkina Faso, wenda twavuga nko kubaka amazu atazishyurwa azaturwamo n'abaturage ba hano muri Burkina Faso badafite aho kuba, ndetse no kongera imishahara kw'abakozi bakora akazi twebwe dufata nk'aho gaciriritse, mu rwego rwo kugira ngo buri muturage wose wo muri Burkina Faso azabeho yifashije abasha kubona ikimutunga, ndetse ashyiraho uburyo bano abakozi ba leta batazajya babona imishahara ituma baryamira abaturage rubanda rugufi. Ni byinshi twavuga kuri Ibrahim Traoré, gusa munyemerere kuri uyu munsi tuhite twigarukira noneho kuri kudeta yaba yaratewe muri ino minsi yashize. Mu minsi mikeya mumaze kumva inkuru yo kudeta yaba yaratewe muri Burkina Faso bagerageza gukuraho Ibrahim Traoré. Ese iyi kudeta yaba yarateguwe nande? Yaba yarigamije iki? Ngira ngo mwamaze kubyumva neza yuko biriya bihugu byo hanze iyo bimaze kubona umuntu usa nkaho uri kubirwanya, utazemera yuko bakomeza kwikurira umutungo kamere uri hano muri Afurika, bagerageza uburyo bamukura mu nzira. Ese byaba ari Ibrahim Traoré ari kuzira? Ngira ngo mwabyumvishe neza, kuko nk'urugero twafata Omar Gaddafi, perezida wa Libya, yishwe na OTAN, ingabo z'Abafaransa, kubwo guharanira kwishyira no kwizana kwa Afurika muri rusange. Gusa munyemerere tugaruke ku byatangajwe na Minisitiri w'Umutekano hano muri Burkina Faso. Mu minsi yashize nibwo twumvishe itangazo y'igisirikare cya Burkina Faso batubwira yuko baburijemo igeragezwa rya kudeta bashakaga gutera umuyobozi wa Burkina Faso, uwo nta wundi ni Ibrahim Traoré. Minisitiri w'Umutekano hano muri Burkina Faso, uwo nta wundi ni Mahamadou Sana, yatangaje yuko abari inyuma y'iri geragezwa rya kudeta hano muri Burkina Faso ari Ivory Coast, igihugu cy'igituranyi n'ubundi na Burkina Faso. Alassane Ouattara, perezida wa Ivory Coast, uyu nguyu uzwiho guharanira inyungu z'Ubufaransa hano muri kano gace ka West Africa. Kandi Sana yakomeje agaragaza yuko iyi kudeta abandi bantu bayihishe inyuma ari imiryango mpuzamahanga, ndetse yanifashishije imitwe yitwaje intwaro ikorera hano mu majyaruguru ya Burkina Faso. Gusa ku bw'amahirwe byarangiye kudeta iburijwemo ku bufatanye bw'Uburusiya ndetse na Korea. Iki akaba ari cyo kiganiro tugiye gukurikizaho uburyo Uburusiya ndetse na Korea bifitanye imikoranire ya hafi n'umubano na Burkina Faso. Ngaye nguko impirimbanyi ziharanira kwishyira no kwizana kwa Afurika ziracyahari. Njye muri kumwe ni Kamazima Kabirori Prince, ibiganiro byacu nakagaruka. Cyo nagusaba ni ukudushyigikira, ukora subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bikugerereho ku gihe. Muraba agaciro kuri twebwe. Ciao ciao.